دم خوش بهدار و تماشاوان انهیجاد برنامه روژاوایی رو دل گلبنه. ده آداری ده سرکبتنا بسر داعش روجلاتی فراتی هاتا راگهاندن. لی اویک نهاتا واتیا بداوی بونا گفین لسر روجلاتی فراتی روژاوایی کردستانی. جالیک به شانی نویسیین داعش لدوری مایی لعالیک دن گفین ترکیه و هر وها رژیم سوریه یا کنترل کرنا روژاوایی کردستانی جیهان روجاوا و آمریکا جی راگهاند کو او هفپیمان خوین سرکل هرم بتنین ناهیلن. هری داوی دوهی سروک فرانسه ایمانوئل ماکرون پیشوازیا شاندار ببریا خسر لکوشکا الیسی کر کو دلگرانی بطایبتی لگل ترکیه پیدا کر. روشا روجلاتی فراتی روجاوای کردستان پشتی تیک ورنا داعش روشا اولی گفین رژیمی و ترکیه سکنا هفپیمانیا ناف دولتی لدوری و تدبیر روجاوای کردستان تینگرتن چنه لگل میوانی برنامه روجاوی ایرو پیوداری یکینیم پاراسنا گلیه پگل نوری محمود ام دی بگرن دست و بنرخینن. سلاف کک محمود راگهاندنا سرکفتنا سربازی بسر داعش مترسیا بیری خسینی دواری سربازی ده بسر روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی گلو قداند لاواز کر گرنر خاندن آوه بگرم. ببورین دنگی و باش نهات فهم کرن جبروی پرسینا بله کک نوری کک از پرسا خود بارد کم کک نوری راگهاندنا بله راگهاندنا سرکفتنا سربازی بسر داعش گلو مترسیا ویری خستنی دواری سربازی ده بسر روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی قداند لاواز کر نرخاندن آوه چیه؟ فهم نابه دنگ خط فهم نابه دنگ خط فهم نابه دنگی و نای فهم کرد بله برادر و جبوی چاره سریاوی نام مجول ببن کک نوری وی برنامه روجاوایی رو ده ام ده لسر بابتین گریدای مترسین لسر روجاوای کردستانی روجلاتا فراتی راوستن کو بطایبتی پشتی تک چونا داعشی روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی مانا شانین نویستیین داعشی چه مترسیان روجاوای کردستانی درست کن جبرگو پشتی تک چونا سربازیا داعشی جی چندین چالاکین داعشی بطایبتی این خوکشتنی هر وها چالاکین دن این شانین نویسین داعشی لروجاوای کردستانی روجلاتا فراتیجی رودان. لال یک دن گفین دن لسر روجاوای کردستانی جعالیه که به جعالی رژیم شامی و جعالی یک دن جعالی ترکیه و هر بردوام کن. گریدایی ویه که جیهان روجاوا و بطایبتی امریکا جی دست نشان کرد که او دی پشتگیری خوش بوی هفپیمانی خواه که دستی که ده هزین سوریه دموکرات بون لسر عرضی دی بردوام بکن و او دی ری ندن تو گف لسر اولیه هرمی پیک وره. لگور آگاهداری انکو امریکای سروک امریکای دست نشان کردی دی 400 سربازین امریکی لسوریه بمینن جوانا هجمارکی زیده جی لروجلاتی فراتی دمینن گلو مانا هیزین امریکی و بطایبتی جی هیزین هفپیمانان وکی فرانسا، بریتانیا، آلمانیا دی بکاره به گفین کل سر روجلاتی فراتی روجاوای کردستانیه لواستر بکی حتی رین نده که او گف لسر عردی ببن ریج بوی ریشه که یکسر برانبری روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی. هر وها آلی یک دنین پرسا کو گریدای روجلاتی فراتی روجاوای کردستانیه بطایبتی دما داویده هفکارین ترکیه گرانتوری آستان روسیا و امریکا دناف وی حولی دنکو پیوندین دناف بینا انقره و شامی ده بگهن آستکی کو هر دو ولات پیوندیه که به هفو دوره دینن بیگومان مرجن هر دو ولاتان برانبری هفو دو هنه و گریدای وان مرجان بطایبتی جی لسر پیشنیاره سروک روسی ولادیمیر پوتین کو ده هفدیتنا که خواه لگل سروکماری ترکیه رجب طیب اردوان ده جی آنی بو زمان کو
ریکفتنا ادنی ایکودنا بین هر دو ولاتان ده یاکو هاتبو باجو کرن دیسه بیته وجاندن و ده چرچوه یا ریکفتنا ادنه ده شام و انقره نزیگاهیه که دینن. هر بری چندین روزان ده ناو هفته ده بیشتی سردانا وزیر دروی ایرانی جواز ظریفش بوی شامی کو هفدیتن لگل دستلات سوریه پیکانی هر وها لگل سروک سوریه بشار اسد پیکانی هات گوتن کو جواز ظریف چندین پیام جالی دستلات سوریه و بو انقره آنینه بطایبتی جی پیاما سروک سوریه بشار اسد بو سروکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان. کەکنوری ئەس vedigerê heme cem te ez bawer dikim ev rewşa dengê hatiye çareserkirin dengê min dighête keknurî. Belê pir baş dikêje min Silav û rêz keknurî min dixwest ez wê pirsê bikim belê ragihandina serkeftina bi ser Daişê de di meha adarî de گلو در روشا سربازی ده مترسیا داعش لسر روجلاتی فراتی لسر روجاوای کردستانی بتوایی راکر آن داواز کر گر نرخاندن آوه بکر. بله yani براستی او سرکفتنا کو ما اعلان کرد سرکفتنا کو ما جغرافیا دست داعش ده بداوی کرد ما او سرکفتن اعلان کرد لبلی داعش جغرافیا زیادتر ذهنیت که کو به هزاران ساله yani bi sedan sala li ser têxe bitandin ji bo vê mirov nikare welê heme bi rehetî bêje ku Daeş tune bû. Daeş li ser İslama siyasî ya durî İslama heqîqî ku siyaset dike ku îroj hinek aliyîn ku dibin yasa yan jî qanûnên cîhanê de xwevet şêrin jî wêne deam dike wek Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan. ji bo vê ev zihniyet wê werqasa bi rehetî tune nebe hetanha şanayên veşartî an jî xelayên nayîmê bi erebî tên gotin di hindir herêmê de hene her wiha dema ku Daeş di hindir herêmê de bû hejmarek mezin ji civaka Sûriya dibin destê wê de bû ji bo vê jî perwerdeyên cuda cuda hatin kirin ji lewra hetanha divan herêmên ku destpêka şoreşê de ketin destê Daişê de divan herêma de zihniyet هنا حاكمة دجالك كسايات كوجي تأثير بونا براستي جبوي فيجي هنا خطرية داعش ماية أم داعش أجر مقارنة بالقاعدة ربكن لعراق يجي لأفغانستان يجي ولجالك ولاتن رجلات نافين هنا بردوامن جبوي في أمريكا بيجن كهمن بتنابونا داعش يا جغرافيك را يعني جستاندنا جغرافيا جدست داعش را تي معناه كو ترور بداويبو أنجي داعش بداويبو لسر وی اساسی گرکتیکه کو ام لپی سرکفتنه کی نوبن او جی ام بکاربن مفهوم جواکه یکو بکار به هفدو قبول بکه و بکار به هفدو رجیان بکه برنگه کی سوسیولوژیک نزیکی مسئله ببن و در عین وقت دوان شانین و شرطی عسکریان تنه بکن نزکاتیه کی وی رنگی آنجا بکار به چاره سریع پیش بخه وکو هزین عسکری ایروج استراتژی ما به تایبت لسر تنه کردنا وان شانین کو داعش لپی خواهیشتنه و حتی ها انجام باشن. کەکنوری من دخواست از ویەکێ ژی بزانبم نەهادی دەستی وەدە بە هەزارین چەکدارین داعشی ژن مێر هەنە گەلۆ ئەو یەک بخۆژی ڕەوشێکی مەترسیە پەیدا ناکێ گەر چارەیەکی ناونێتەوەیی ژی ji بۆی vêyekê neyê peyda kir. بگومان آن پر راست بجن ایروج بارکی پر گران هل سر پشتا گلی باکور سوریا و روجاوا به هزاران تروریستن هری کو پیشنگتیش بوی نظامی کی تروری یعنی تنظیمی کی تروری و که یا داعش کرنه ایروج دست مدانه هر وها به هزاران مالباتن وان لجمنه کو اوانا همو بوی ذهنیت باورن به تایبت چی اوین کووی دما داوی جهندر باغوز درکتن جلورا اویا مترسیه کی پرمزنه لسر کو جنوب داعش بکار بخوا ریخستن بکه سروی اساسی بر پرسیارتیه کی جهانی گرکت که جبوی چاره سرکرتنا وینا لمالاسف اوانا حتی ها وکو ارککی وکو بارکی لسر ملی گل یعنی گلی کو شورش کریه جبوی دموکراسی و آزادی هاتیه هشتن
berpirsiyartên cîhanî hetanha lember vêna nedwê asta ku li gor krîter yan jî ittifaq û mawasîqên navnetewî bin. Ji bo vê anha barekî pir giran bi taybet jî ku evana di nava hewildanekî dane. Her tim isyan dikin di hindir kampa da, di hindir hepsa da isyan dikin ku bikarbin derkevin û herêmên ku hedef dikin bigihêjne jî diyarın. Yek Türkiye'ye du herêmên weke Idlibê ku îroj El-Qaîde têde xwe rêxistin dike. Ji bo vê yani ewana ji xwe re hîn hêviyê xwe mezin dikin û hêviyê wan heye ku bikarbin di Idlibê da nemûzecekî wekû yê Reqqayê bidin avakirin bi rastî. Bi taybet ku Idlib îroj li gor xwe ji alî desthilatdariya Tirkiyeyê ve bi nasnamaya Tirkiyeyê tê hukm kirin. Ez verme ser gefên Tirkiye kek Nûrî. Bêguman gefên Tirkiye beramberî Rojavayê Kurdistanê wekî alozkirina rewşa ewleyî ya Rojavayê Kurdistanê Rojhilatî Firatê jî tê nirxandin. Lê helwesta hêzên hevpeymanan, helwesta Amerîka ku ew dê nehêlin. Hevpeymanên wê ku desteyekê de hêzên Sûriyeyê Demokrat e gelo ev gef lawastir nekirine, gelo rewş çawaye ger nirxandin hate bigirin. Bi rastî mirov nikare bêje Tirkiye an jî gelên Tirkiyeyê ku vê gefana û van êrîşana dikin. Lê belê tarafek heye di hindir Tirkiyeyê de ev taraf gayetî wî bigêje saltanata ku vaya jî Partiya AKP û Serokkomarê Tirkiyeyê an haye ku ev dixwaze nasnamaya Tirkiyeyê bikarbîne û vê nasnamayê bikarbe ev şûreşa ku li Rojava Bakurê Sûriya pêş ketiye û bûye hêviye ku di hindir Sûriyada demokrasî pêş bixe bi dawî bike ku bikarbe meşruayê xwe saltanata pêk bîne. Ji bo vê ev ya tehdîdeke bi rastî. Afrîn nemûzecî vênaye. Eger ku em li Afrînê binerin îroj Tirkiye li gor xwe desthilatdariya Tirkiyeyê îroj li gor xwe dibêje ku me dest daniye ser Afrînê yan jî me Afrîn em îroj têde hukm dikin. Li belê ne askeriyen ne jî siyasiyen di hindir Afrînê de ti seyterekî wîna nemaye. Tam tersine siyasetên ku bikarbe cihadîzmê pêş bixe di hindir Afrînê de pêşketine û her wiha demografiya Afrînê hatiye guhartin. Gelê wînî heqîqî sedîra not li derveyê Afrînê û her roj têda kuştin û ew çêdibin. Ji bo vê zihniyetekî vî rengî ku îroj Bakurê Sûriyeyê tehdît dike tehlîke ye. Mewqifê Dunyayê bêguman yani divê demê de li hember êrîşên yan jî gefxwarinên desthilatdariya Tirkiyeyê bêguman gerek dike hîn bihêztir bin. Heta çareserî pêş bixin. Kek Nûrî Tirkiye bixwe, kek Nûrî Tirkiye bixwe ji aliyê xwe ve dibêje. Gelek jara pêvdarê Serokkomariya Tirkiyê İbrahim Kalın dest nîşan kiriye herî dawî jî evî got me ewleyî biriya Efrînê, me aramî biriya Efrînê. Em dixwazin di wê çerçeveyê de di Rojhilatî Firatê de jî gava herêma ewle bê durustkirin. Tirkiye serpereştiya wê bike ji ber got aramî û ewleyî biriya wan cihên wekî babê Efrînê jî ê ku dibin kontrola wê de. Çend rast e? انها اگر کو ام بحث عفرینه بکن لعفرینه به تایبت عسکری ترکیه انها وکو قلعه شخوره چدکه در دور عسکری خو همو دیوار دیکه و سلاح هری پیشکتی ده عسکری خلوه داری عسکرین ترکیه بخوا نکارن به سربستی ده هندر عفرینه ده بگرن جبر جهادیستن کو ایروج ده عفرینه ده بجیبونه به ذهنیت داعشه و ذاتن دستکوان داعش دور ده درکتن سر رای عام و اعلام اودان خویا کرن کو دباغوز ده مروی وانتن کشتن یعنی جی هم فکری وانتن کشتن دهندر آفرینی بخوا دا جی گروپن کو دهندر آفرینی دانا باجار بخوا محله لهودو پار وکرنه دهندر آفرین بخوا دا باجار بخوا دا سینور هنه ناوا ناحیه و گندا دا سینور هنه هر فاصله قسمه کش خارج آفرینی گرتیه و الگوروینا فدیه دستینه انسان دروینه حبسات دا آوا کرن قرارن حکم اعدام میدانی دادن گلک تشتین بوی رنگی دهندر عفرینی دهنه هر وها گل عفرینی ای خودی عرض دهندر عفرینی ده نمایه هموش دروی عفرینی دهمان دمی ده هزن رزگار کردن عفرینی اواناجی دنا و تفگره کی دانه و دهندر عفرینی ده هر تم جبوی وگره گل عفرینی جبوی عفرینی دنا و تکوشینه کی دانه هزن مجی دوی اوی دانه وی تکوشینه دانه جبوی وی
tişta ku destlatariya Türkiye dendir Afrin'e de daya çekirin tamamen hevi dayına van daşin ku iruj desti medane de kampada anji de hapsada ku bigi jinwan herimana ucar gibi karbon nemuzece ki vek nemuzeci ra kaybedin avakirin. Devleta Türkiye katna hakime tamamen destlatariya ku iruj dendir Türkiye'de bi zihniyeta cihadizmi, terörü duve derida hakime. Jboy ve kat ne raste و حتی ها اگر ونجی وکو دستگاهی که چاپمنی و تکارن نرنین وجی کسین دوی آلیده هنه که حتی ها دستگاهی که چاپمنی سر بخوا در باسی عفرینی نبویه حتی ها تو مؤسساتی حقوق الانسان در باسی عفرینی نبویه جبر کلوه داری تماما آمده کاریا آواکرنا همان تنظیم یعنی رخصتین کرنا کو داعش لرقای کریه بدن آواکرن لیوی جاری به استقلال کرنا ناسنامه دولت ترکیه و هزاگل ترکیه. کک نوری هر وها گفین رژیمی لسر روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی رژیم دیجی دست نشاند که دیجی کو از دوی کنترل آخه لسر روجلاتی فراتی لسر روجاوای کردستانی بسپینم گلو رژیم دکاری با آوای کی لشکری ریشی روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی بکه او گف هیا. راستی یعنی ایروج باکور سوریه روج آوا دوی قدرتی دای کو بکار بخواب پاریزه هر وها سازین خوشی دانه آوا کرن کدکار خارخستن بکه او جنوب آوا کرن خوشی پیش بخو هر وها بکار به علاقات دیپلماسی جهانی را پیش بخد هر وها نرینا ویج بوی چاره سر کرن پرسکری که سوریه بگشتی جی پر واضحه پر آشکاره پر زلاله لبل الرجيم خيال إنخوا يعني يوتوبيا إنخوا كود خازه فجر وك بري نزكاتية كي بفيرنجي نه وهزنا در رژیم کو بکار به وجر سر مجد خوی بري تام عكسي وينا والرجيم احتمال کو وندا بك تماما وندا بك جبر رژیم روشا وينا دنقاش دايه لجور حقوق جهاني لجور قوانين ومواثيق جهاني الرجيم دناوا تفجركيش دروي بانايه يعني قد نزكاتي وحقوق ومواثيق النافنتوي لهفدو ناكن çünkü بارتشكي كو ايروج gerek gel Suriye به پاريزه سوریه پاريزه رژیم تنت پاريزه يعني دستلاتاريا كو ايروج دستاني سر حكم د پاريزه نرینن جدا دهندر سوریه'dan نه پاريزه جبوی و روش رژیم بهتر دهندر نقاشه ده و ارتش سوریه نه دو قدرت ده کو بکار به گاوه کی وی رنگی باوجه و گاو آویتنه وی لهمبر ترور داعش اساس برخوادان یعنی سرکفتنین که هزین مد هندر باکوری سوریه دا به دست خستن تطفلا وی لسر وین سرکفتنی ما بو حتانی که کاربو لهمبر داعش پیشتا بچه چما لبین کارت تشتکی بکر رغمی که القاعده لوی داریه جبوی و امنه دوی باوری دانه که رژیم دوی هزی دای بکار به شرکی پیک مینه لیبلی هر دخوازه لسر وی روشه بردوام بکه و امجی بخوازن به برپرسیارتی هم تف بگرن هم به برپرسیارتی تف بگرن هم بخوازن سوریه کی که دموکرات به سوریه کی که همو اطراف سوری بکار بن تدا کم ببن و چاره سری پیش بخن هم بنرینه کی وی رنگی رانه لبله اگر هاتو ایری شکل سرمت چه بو وکو کمه ترور جهانه داعش که همو ارتشن هرمه دناوی داجی ارتشا که ایروش رژیم په سری خو بلند که ببین کت ما او ترور ببن خست جلورا gerek dike ku herkes aklı xobine seri xwe û li gor heqîqetê tev bigere. Keke Nurî sekna Rûsyayê di vê babetê de niha Rûsya her dibêje ku ew piştgirê wê yekê nego rejîma Sûriye, rejîma Şamê kontrola wê li ser tevayiya Sûriye hebe herî dawî Sergey Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsyayê ev yek got gelo هفکاریا دناو بین روسیا و رژیم ده دکاری ده آستا سربازی دشی بردوام بکه و بویه که بوی پشتگیری رژیم بخوره ببینه که ایریشی هرمین روجلاتی فراتی روجاوای کردستانی بکن. براستی ما روسیا وکو ولاتا کی دامن مددید ولاتا کی کو بکار به چارەسەری دهندر سوریه دا پیش بخه لی مالesef siyasetin Rusya پر ارزان درکتن و لهمبر راستیا سوریه زیدتر
برجواندین وقتی اساس گرتن جخرا و تجارت لسر سوریه به ترکیه را کرد. جبوی و ام دبینن کد موقف روسیا ایروج دهندر سوریا دا موقف هری ضعیفه. کج در وای امضا کردن هنک عقودا تأثیر اوینا لسر آلی رژیم بیله تنایه. یعنی ارتش روسیا به هیز خواهی عسکری آد دولت روسیا الوی داره هیه. اما تأثیر که وینی کتی خواستن لسر شامه تنایه. و هر وها حکم کردن شامه جوار قاسه نگرینگه. جبر که ایروج ده ادلب ده القاعده هیه. ده ادلب ده داگرکریه که وکو داگرکریه ترکیه هیه. رومی که روسیا دولته که دامنه و برنگه که رسمی که گرکو ایداد که جالی رژیم سوری و هاتیه دعوت کرن لبر لهمبر داگرکریه که دهندر ادلب و عفرین و باب و جرابلس و عزازده بدنگه حتی متفقه پیره اجلاو را هم دبینن که گرکت که روسیا جنوب خود برچاو را در باس بکه و مزنتیه دولت روسیا دهندر سوریه ده پیک بینه براستی و ببه دولت کی دامن جوی چاره سریه هیوین ما دوی آلیدانه لبله احتماله کو یعنی وکو کل عفرینه ببه روسیا بنرینن ویرنگی بفکره کو جاردی اتفاق نه به دولت ترکیه را پیک بینه لبله و ویا هین زدتر و که نوری من دخواست از که بزانم پشتگیریا هزین هف پیمانم بو ریوبریا خواسر هری داوی پیشوازیا سرکوماری فرانسه امانوئل ماکرون بو شاندار ریوبریا خواسر جبوتی چواتی او جالی ترکیه و هر وها جالی هزین دوره و جالی روسیا و جیته گوتن کو او پشتگیریا سربازی بو حسادتی کرن تی واته کو ستاتویک بو رجلاتی فراته بو روجاوای کردستانی بیناس کرن راستی اوی اکی چنده بریز نوری محمود بگو من ایروج باکوری سوریه دا روج آوا دا سرکفتنه کی کو دسری دا هزن ما وک قصده یپگه و بیوا گری دایی هزن کوالیسیونی آنجی جهانی به دست خست جبوی و ام ایروج دهندر باکوری سوریه دا دستکفتیه کی ji destkeftîya Sûriya zêdetir, ji destkeftîya Kurd zêdetir, ji destkeftîya gelê Bakurê Sûriyayê zêdetir, destkeftiyekî cîhanî dibînin. Ji lewra jî van mewqifên ku îroj pêş dikevin ji alî koalîsyonê ve an jî ji alî cîhanê ve ev mewqifana mewqifên hêjan e ku ji bo çareserî mirov dikare etîmadê li ser bike û çareserîkê dihindir Sûriyada bi giştî bêçêkirin. Ji statûyekî ku cidabûn an jî parçekirina Sûriyeyê zêdetir em statûyekî dihindir Sûriyada ra daha betir mutefîqin û her wiha hêzên koalîsyonê jî divê alî de ne muaridin ji bo vêna ji lewra gerek dike ku çareserî divê alî de pêş bikeve ku statûyekî pêkhateyên dihindir Sûriyada dihindir nasnama Sûriyeyê giştî de pêk bê û dunya jî vêna gerek dike destek bike lê belê heta niha د آلیکی که ام بیجن د آستا ناونتوی دا نقاشا پیوست هینا نهاتیه کرن جبر همو مبادره این بره اکول جنیو جی اکول اسیتانا جی اکول سوتشی جی پیشکتن والا درکتن جبوی و پشتی تنکرنا داعش جغرافیان گرک تکل سروی اساسی گاونا جدی بین آویتن جبوی کل پیشیا شر انجیل پیشیا کاوسن daha خرابتر نه بگرتن و çareseri peş bikeve. Kek nuri wataya hevdîtina li gel Emmanuel Macron ji bo we çiye ku di nav wê şandê de kesên ji beşê serbazî jî hebûn. Ji ber tê çi wateyê ev hevdîtinên divê asta bilin. Bêguman ev hevdîtinekî ku em dikarin bêjin nasnamaya şoreşê li cîhanê hatiye naskirin û welatekî wekû Fransa ku serokkomarê wêna bi rengekî resmî bi vê bi mumessilînê vê destkeftîn han yan jî mumessilînên Bakurê Sûriya Rêveberiya Bakurê Sûriya re rûnişkandin ev ya tê manaya ku vê derê destkeftiyekî hevbeş heye û keda dewleta Fransa jî ji bo tênekirina Daişê li vê derê gelekî mezin e û em divê bawerî dane ku ev ya wê rêl pêşiya gavên daha berferehtir ve bike bi maneyê bu wateye
gerek tike ku eviya master bibe lebele terenake yani terenake ku iruş çareser bibe gerek tike ku rebazın çareseri jive master be Fransa biteni ne hiştin o gerek tike civaka nav devleti dehaman çerçevede van deskeftin ku mebhevdura dibakuri Suriye'da bi dest xistin em bikarbin nasnamaya kiwini siyasi و هر وها مدلکیش بوی سوریه پیچه بکن. بله سپاس پیودار یکینیم پراسنا گل نوری محمود کوت میوانی برنامه روجوایی. سپاس شورش. تماشاوانین هیجا بیاوایی هم هاتن داویا برنامه روجوایی رو حتی برنامه یک دینا روجه به هر شب.